Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso loyi lava ku ya vulavula hi swilo swimbirhi ku nga vandla ra xiyimbeleri Mayengani the president ra tipolotiki ra AADP xikan'we na ku va hi mikhensa swinene ku va hi koti ku fikelela eka 10 ra magidi kumbe 10,000 wa ti-subscribers i seketelo wa n'wina lowu nga hi kotisa ku va hi fikelela kwalano se hi voni xiyimbeleri Mayengani the president va karhi va landza nyoka enkeleni wa yona leswi ndzi swi vula hi mhaka ku xiyimbeleri Mayengani the president va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga kombisa leswaku hi siku ra vumune Nyenyanyani va ta va ri eka ngove lava nga ta va karhi va simeka rhavi ra vandla ra vona ra AADP naswona hi ta tsundzuka leswaku eka ngove hi laha ku humaka xiyimbeleri Mr Power siku liya Zandlovu naswona hi ta tsundzuka leswaku hi N'wendzamhala eka album ya xiyimbeleri Mr Post va fiki va bifa va kombisa leswaku politiki la kaya yi lahlile hi mhaka ku na tifene ti lava ku votiwa va karhi va vula xiyimbeleri Mayengani the president se laha ka postara Mayengani the president va ta va ri kona hi nyama eka ngove naswona va ta va karhi va lava ku lonja kumbexani ku simeka rhavi ra vona rintshwa kona kwele ka ngove swi tekeni ku ri xiyimbeleri Mr Post va ri na vandla ra tipolotiki ivi va lava ku simeka rhavi rintshwa hala ku humaka xiyimbeleri Mayengani the president eXawela xana a swi ta pasa ke naswona sweswi xiyimbeleri Mayengani the president na vona va ya ku simekeni ka rhavi rintshwa hala ka ngove xana swi ta pasa ke tanihiloko xiyimbeleri Mr Post va karhi va hlohlotela vanhu leswaku ri va nga joyini kumbexani va nga seketeli vandla ra xiyimbeleri Mayengani the president hi ku swi tikomba nyimpi exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Mayengani the president a ya ha ri ka tinghoma ntsena kasi swin'wana leswi hi nga mukhomela swona kwala ka lembe ra 2024 swi katsa leswi Dilolostro channel hi ku tirhisana na va Java Graphics hi ku tisela vukorhokeri lebyi landzelaka ku teka swithombe endzeni ka muako ni le handle ka muako swithombe swa le ka buku ya xikandza ntirho wo ku amukela n'wana loyi u nga n'wi langutela kasi na swithombe swa le kosini naswona ha mi teka swithombe swa nkhuvo wa malovolo na swithombe swa nkhuvo wa vukati kumbe mucato kasi hi mi endlela na tipostara tiflayara kasi na nxaxamelo wa swakudya na wona ha mi endlela tihlanganiseni na hina eka riqingho ra le nyongeni kumbe eka WhatsApp eka nambara leyi landzelaka 081 405 2323 kumbe eka nomboro 061 2012 185 kasi ha kumeka na le ka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi vito Java Chauke kumbe Dilolostro channel la hi le xigodini.